Amjambo kwa raia yote ya Uvira. Mimi ni Jesus Zembezembe, president fondateur wa EPLC. Bon, nakuja kueclaircir population ya Uvira compte tenu ya marimer na madesinformation ambazo ziko natembea mahali pote kwa faveur ya adui. Juste vous rassurer que tuko nguvu na tunasimama imara kwa ajili ya kutetea nchi yetu ya Kongo. Nadhani rumeur ziko napita kuwa bwingi sana, Luvungi ilianguka, watu waisha kimbia, nini. No, hakuna Luvungi yenyesha anguka, hakuna Lubarika yenyesha anguka, hakuna Rurambo yenyesha anguka. Yote iko sous contrôle ya armée congolaise. Nikisema armée congolaise, donc FARDC, wazalendo na wenye kutusaidia armée burundaise. Hakuna mwingine yenye ishaanguka sauf ma desinformation. Kwa hiyo naomba raia yote kuwa kimya, kuwa chonjo na kuweza kupatia armée yetu confiance ya kwamba tunajitosha na kuweza kupigania nchi mpaka kusacrifice supreme. Kwa hiyo natoa wito kwa vijana ambao wako natumika na adui katika hiyo mingine yote ambayo niko na site kule yenye walikuwa wanadanganya watu kama inaanguka. Adui iko na mbinu nyingi za kuweza kudestabilize mwingine. Ya kwanza mbinu ni kuma réseaux sociaux, anaandika mingi sana ya bongo pour vous traumatiser, juu musiweze kupata nguvu ya kuresiste na muweze kukimbia. Ile ni force ya adui. Tunaomba kwa vijana wote ambao watatumika kwa ngambo ya adui kwa ajili ya kureleye ma message za bongo za kuogopesha watu, vraiment tutahusika na nyinyi. Hiyo ni jambo ya kwanza. Jambo ya pili, wale vijana wenye wako corrompi muma mingini, wenye wako wanaanza enda na kukamata maposition zetu, maposition zenye majeshi yetu iko, majeshi ya nchi ya Kongo, kuitumia kwa adui, vraiment tumeisha kuwa chonjo na tumeisha wajua. Wale wajene ambao wako wanaweza kutia na mabombe pia mumungini, kuweza kupiga mabombe ovyo ya kulumiza raia, kutega mabombe hata chini ili zilumize raia, kwa kuwa walete boga muraia kwamba adui ameisha fika, tandike wao njo wako wanasaidia adui sur le terrain pour au moins kuweza kukimbiza watu. Nous sommes déjà vigilants, tumeisha jua mbinu zote za adui. Ule wote mwenye najua kama ngali natumika na hawa washenzi wa M23, ikuwe mu plaine, ikuwe mu ville d'Uvira, ikuwe mu haut plateau, ikuwe fasi yoyote na ungali mu ville, tunatoa wito raia yote ni muda wa kutumika, sababu tuko kwenye vita sisi wote. Jeshi ikishindwa ni raia ndio itakimbia. Donc nous tous nous sommes impliqués dans la guerre. Tusaidiane kwa ajili ya renseignement, tusaidiane kwa ajili ya kuweza kugundua watoto wenye kufanya vile wako manyumba yenu, wako makartier zenu, wako muma avenue zenu. Tunaomba mukiona kasi spe yoyote mutujulishe sisi kama wazalendo, ili tuweze kukamata ule mutu na aweze kuadhibiwa sawa sawa na sheria. Lakini hakuna prison ya traitre mwenye konaenda na kamata mafoto ya kwenye position zetu zote ziko apeleke adui, ili kuweza kuleta maafa au sein des combattants du peuple, au sein de l'FARDC, au sein de l'armée burundaise. Vraiment hatutavumilia kumuona huyo mutu na kumwacha jamais. Nawaambia population yote wakuwe serein, waweze kutupatia confiance gisi wanatupatia confiance. Nous mourons pour le peuple, nous nous battons pour le peuple et pour la nation congolaise. Mimi ni Jesus Zembezembe, niko na majeshi mahali pote kwenye ligne de front iko. Mu plaine de la Ruzizi tuko na majeshi, nadhani mulisikia gisi wako nasema meme ku radio jana, na mabombe ziko largue. Mu plateau, mu haut et moyen plateau tuko na majeshi. Mu Uvira ville tuko na majeshi, na mungambo za Bubembe niko na majeshi. Kwa hiyo kama kuna adui ambaye iko najidanganya kwamba ataingia hapa Uvira wala atakamata mingine iko naenda na progresser, il se trompe joliment.
nous sommes là et nous allons nous battre. Na kwa wale wote wenye swadi za wazalendo walikuwa najipiga kukifua zamani, mimi njoo, muda wa kuonesha wewe njoo nani na ushafanya nini. Muda wa vita hii, muko wapi? Muko wapi? Qu'est-ce que vous faites? Muko kuline de front ya wapi? Il est temps de montrer maintenant votre patriotisme. Sio vita iko huku uona kimbia unarudia nyuma. Tutawatambua kwa matendo. Raia iko naenda na étudier qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites pour la population d'Uvira. Nous sommes là, nous nous battons pour le pays, na ole kwa yule traître mwenye iko natumika na adui. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tuko na wewe na tunaanza kuchunguza mahali popote. Raia mkuwe chonjo kutujulisha wale wa traître wenye wako wanatumika na adui. Hatuna tena temps ya kucheza. Adui ana nguvu, anatumikisha intelligence artificielle kuweza kumonte na video za bongo, kudesinforme, kutuma ma message za bongo mu magrupu WhatsApp kupanike batu, na pia kutumikisha wananchi wenye wako aswafe ya franga bila kuona kama tuko na inchi moya, hatuna inchi mbili. Na wakikuja hawatachagua semu yomba yako mtoto wako nini, wenjo wa kwanza kuua, sababu kama unajua masiri yao manake na wewe kesho unaweza kuwatrair, na kama unaweza kutrair nchi yako au wageni njoo watakupatia confiance. No. Kwa hiyo mufunguke macho. Kwa hiyo mujijue kama amuna nchi mbili sawa hii nchi ya Kongo yenye tuko tunapigania matin midi et soir. Na ole wenu kwa ile trahison zenye mko mnafanya, sababu hatutawaachia nafasi. Vijana wa baba wa mama mkuwe macho, na ule mwanajua kama yuko natumika na adui ajue kama muda wake inafika na atakufa mbele yetu. Merci beaucoup. Leo ni dimanche ambayo nawajulisha haya mambo, muweze kutumika kwa ajili ya nchi, raia yote. Ni muda wa sisi wote kuweza kusaidiana ili tuweze kushinda adui. Mungu awabariki na mchana mwema.